Dobar dan, lepo pozdravljeni, buongiorno, benvenuti all'ultima giornata del nostro Slowfest, pozdravljeni na zadnjem dnevu Slowfesta. Pozdravljam vas v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in sveta slovenskih organizacij. Vi saluto a nome dell'Unione Culturale Economica Slovena e della Confederazione delle Organizzazioni Slovene. Danes govorimo o ženskah in o mejah, oggi si parla di donne e di confini. Pozdravljam naše današnje goste, avtorico monografije prav z istim naslovom Donne e confini Marto Verginella. Z njo se bosta danes pogovarjali Martina Voci in Nadja Velušček, povezoval pa bo jih odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak. Vi presento gli ospiti di oggi. L'autrice della monografia Donne e confini Marta Verginella, che converserà con Martina Voci e con Nadja Velušček. A coadiuvare questa conversazione il direttore del Primorski dnevnik Igor Devetak. Nekaj informacij, dogodek se simultano tolmači. Tisti, ki ste vzeli slušalkice, edino je samo en kanal, tako da ko se bo preklapljalo z italijanščine v slovenščino, si boste morali snemati slušalke. L'evento sarà tradotto simultaneamente. C'è solo un canale sulle cuffiette, quindi la lingua che capite dovrete togliervi le cuffiette per l'italiano o per lo sloveno, a seconda della lingua che capite. Po dogodku bo ena bo na voljo tudi mikrofon za vprašanja, razpravo. Dopo l'evento ci sarà a disposizione il microfono per delle domande, per un dibattito. Il libro che presentiamo oggi è in pochissime ancora rimaste copie a disposizione allo stand della libreria TS 360. Knjigo, ki jo predstavljamo, je še v zelo redkih izvodih na razpolago v stojnici Tržaškega knjižnega središča. Prepuščam besedo današnjim gostom. Hvala, da ste se odzvali na vabilo. In moram še opravičiti se, sem skoraj pozabil. Danes smo imeli napovedano še novinarko Barbaro Gruden, morala se nam je javiti preko spleta, smo imeli tudi ekran za to na voljo, ampak nažalost volitve v Nemčiji, epohalne nemške volitve zahtevajo njen angažma in se je zelo teškim srcem opravičila. Oggi dovevamo avere come ospite anche la giornalista Barbara Gruden, che dovevamo averla in collegamento internet, abbiamo anche lo schermo adatto a questo, ma ha dovuto rinunciare a partecipare a causa di impegni lavorativi. Le elezioni epocali in Germania hanno infatti fatto sì che si dedichi al proprio lavoro oggi e a malincuore ha rinunciato alla presenza e ci invia un caro saluto. Hvala lepa, naj živi Slowfest, naj živi Trst. Dobar dan. Priznam, da sem očarano prebiral knjigo Donne e confini Marte Verginella. Priznam, da so me prevzele predvsem strani njenega dnevnika, malo manj me prevzema pa ta odmev, ki ga imam tukaj, ampak očitno je neizogiben. Malo odmeva. Dobre. Torej, prevzele so me strani njenega dnevnika, tudi intimnega dnevnika, ki jih je spletla s stranmi z ugotovitvami svojih zgodovinskih raziskav o ženskah, ki so mejo, tukajšnjo mejo in v resnici različne meje, ker o mejah lahko za meje dobro vemo, da so tako vidne kot nevidne, torej o ženskah, ki so mejo in meje prehajale v zadnjem stoletju in več. Hkrati so me tudi nagovorile strani iz knjige z zgodbami slovenskih žensk, ki so s prehajanjem teh vidnih in nevidnih meja, torej z neko novo mobilnostjo, tudi pod prisilo družbenih razmer, premoščale meje neenakosti med spoloma. Torej, to so bile ženske, ki so uveljavljale svojo emancipacijo. Ampak knjiga se začenja s poglavjem iz Martinega dnevnika. Naslov je COVID-19. To samo zato, da razumemo, o čem bo danes govor, zakaj gre in da bo zdaj tu tekla beseda predvsem o današnjem času kot o preteklem. Na primer o mejah,
ki so postale del vsakdanjika zaradi epidemije in so predvsem pogojene s strahom. Ampak naj najprej predstavim dame, s katerim delim oder Slofesta. Marta Verginella, zgodovinarka, se deli med Trstom in Ljubljano, je redna profesorica zgodovine, predava na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Področje njega raziskovanja so torej socialna zgodovina, zlasti povezana z mejo, zgodovina žensk, spola, ustna zgodovina. Kot gostujoča profesorica predava na številnih evropskih univerzah. Marta Verginella je tudi avtorica več knjig, večina med temi je prevedena v slovenščino ali pa v italijanščino. Poznamo Il confine degli altri, v slovenščini Meja drugih, o primorskem vprašanju in slovenskem spominu, potem Vojni dnevnik Bruna Trampuža, v italijanskem prevodu La guerra di Bruno, L'identità di confine di un antieroe triestino e sloveno, potem Terra e lasciti, pratiche testamentarie nel contado triestino fra 8 e 900, in potem nazadnje, mislim, je slovenska in italijanska izdaja knjige o Slovenki, torej o prvem slovenskem ženskem časopisu, ki je izhajal v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja. Ampak knjiga Donne confini, ki jo danes predstavljamo v pogovoru s tremi damami ob meni, je zaradi izredno učinkovitega prepleta osebne izpovedi in zgodovine po svoje presenetljiva. Nadja Vilušček, običajno omenjamo zanjo Medved. To sta mati in hči, ki več kot 2 desetletji zbirata pričevanja o tem, kako je meja zaznamovala življenje, naše življenje, torej ljudi na naši slovensko-italijanski meji. Potem z izbranimi pričevanji sta v tandomu ustvarjala, ali morda še ustvarjata, dokumentarne filme, ampak ponujata tudi spominodajalske akcije. Torej, to so akcije, pri katerih ljudje darujejo svoje spomine. Spomine na mejo, seveda, predvsem goriško mejo. Naj omenim Nadin dokumentarec Moja meja z leta 2002, se nanaša pa na leto 1947, torej na mejo, ki je razdelila goriško, naš prostor na dva svetova. Film je Nadina izpoved o tem, kako jo je meja definirala od otroštva, tako si sama povedala. Istočasno življenje, Nadino življenje na obeh straneh meje, ampak v času, ko to ni bilo tako preprosto, kot je morda bilo do nedavnega, kot je danes, ko je bila meja trda, je naredilo iz nje, dovolite mi ta izraz, eno izmed najbolj zanimivih dvoživk, kar jih poznam v tem prostoru. In se z Nadjo poznava že veliko let, celo iz mojih šolskih let. Točno. Martina Vocci je novinarka italijanskega uredništva TV Koper Capodistria, je rojena v Trstu, je istrskega rodu, od koder je izhajal tudi njen oče Marino. To je bil, dobro veste, nepozabljen protagonist prizadevanj za podiranje zidov pregrad v našem narodnostno mešanem prostoru. Martina, komaj je hrvaška zakonodaja to dopuščala, je šla živeti na Hrvaško, v kraj, kjer je bil rojen oče, pri Bujevu. To dejansko, ona se je spopadla z 2 mejama, ki jo delita od rojstnega mesta. V zadnjem času je Martina pripravila za TV Koper Capodistria v italijanščini 10 oddaj pod naslovom Muzej Adriatico, v katerih govori ravno o tem. Zdaj naj grem v medias res, bom začel kar jaz, ampak potem se bo vaš pogovor lahko tudi razpletel čisto samostojno. Marta Verginella, vaše delo je v marsičem pionirsko. Tudi zato zdaj vodite mednarodno ekipo za evropski projekt na temo meje in žensk po vojnem času. To je projekt, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Vi pravite, da ženske so pogosto
pogosto niso zajete, so pogosto ignorirane v povojnih študijah, čeprav odigravajo pomembno vlogo v družbenih odnosih. Torej, začnimo pri vaši knjigi. Kaj prinaša novega iz tega vidika? Najprej lep pozdrav vsem. Hvala za vabilo in seveda hvala za organizacijo tega srečanja. Ta knjiga je nedvomno nastala v nekem nelagodju, ko sem dobila pobudo strani prijateljic, s katerimi sem bila v pogostih stikih. In lahko rečem, da je nastala v neki čisto ženski stvarnosti. Kolegice, ki je si omislila zbirko, ker je rekla, moramo zabeležiti, kako ženske doživljajo pandemijo, moramo zapustiti neke dokumentarne sledove. In nastalo iz reakcije prijateljice Lize Korva, ki seveda v strahu pred tem, kar se je dogajalo, me je spodbudila in misleč seveda, da je pandemija vojna in vedoč, da sem se ukvarjala tudi z zgodovino vojne, je rekla, Marta, napiši nekaj o ženskah in vojni. In seveda sem jaz potem te pobude obrnila nekoliko po svoje, ampak sem izkoristila neke tedne, v katerih nisem imela nobene resne koncentracije za resno delo, zato da preizkusim svojo narativno sposobnost tudi zunaj zgodovinopisja. In da mogoče zapustim eno sled, ki je ponavadi eno tistih sledi, ki jih jaz uporabljam. Jaz v bistvu uporabljam avtobiografsko gradivo zgodovinskih osebnosti, uporabljam spomine, uporabljam korespondence. In večkrat razmišljam o tem svojem voajerstvu, ker dejansko stopam v življenja drugih. In to svojo gesto seveda odpreti napisati nek dnevnik, kjer so besede izbrane, kjer je seveda tudi to, kar zapišem, zelo premišljeno, nič ni naključnega. Misliti seveda, da je neko avtobiografsko pisanje, povsem intimno pisanje, so določeni filtri. Vedno pomeni pač predstaviti tudi neko samopodobo. Torej, tu je v bistvu eno zadnje, ker seveda imamo malo časa, ne morem pretirano se posvečati celotnemu ozadju nastanka knjige, ampak ta preplet seveda med zasebnim, mojo osebno izkušnjo in zgodovinskimi študijami, ki sem jih napisala in ki sem jih predelala, nedvomno izvira iz neke refleksije o vlogi meje in o tem, kako so ženske mejo izkoristile in hkrati, kako so jo doživljale. Ker mislim, da ta moment je bil izredno slabo reflektiran tako v zgodovinopisju, kot tudi v medijih in da imamo v bistvu neko zakrito zgodbo, ki jo treba prinesti na dan in to je bil moj namen. Se bom takoj navezal na zadnje besede Marte Večnele, bom vprašal tako Martino kot Nadjo, če sta pri branju knjige se prepoznali v Martinem doživljanju meje in pandemije. Najprej Nadja. A mi lahko ponoviš, kaj odmevaš? Ja, zelo odmeva. Sem se navezal na zadnjo trditev Marte. Sprašujem, če si se med branjem knjige tudi sama prepoznava v njenem doživljanju in njenem diskurzu o meji in o pandemiji v tem primeru. Hvala za vprašanje.
No, seveda pozdrav vsem. In Marta, predvsem hvala za to knjigo, ampak tudi hvala, da si se kot bralka, se ti zahvaljujem, da si nam pustila pokukati v tvojo intimo, ta tvoj dnevnik, kjer se daš, omogočiš vojerstvo, kot si prej rekla. Ne? Ja. Seveda sem se. Kar naprej sem usporedno razmišljala o vseh pričevalcih, ki sem jih naprimer srečevala in ki so mi odstirali zgodbe. Na začetku sem se samo čudila, moram priznati, da marsikaj. Potem sem ti nekako to obzorja, ampak na začetku tudi jaz sem tipala in se čudila, kaj vse se je dogajalo. Pravzaprav sem ugotovila, da niti zgodbe moje družine ne poznam. No? In tako da ja, to so vzporednice. Moram pa nekaj reči, ne vem, če lahko zdaj ali kasneje, glede te covidne meje. Jaz ne vem, ali sem tako malo bolj duja, ko bi rekli, lepo domače, ampak jaz, hvala Bogu, živim na vasi oziroma zelo majhnem zaselku, kjer nas je res, smo lahko v enem mehurčku. Spet, hvala Bogu, ni mi potrebno hoditi v službo in nekako idealist, ne vem, skoraj sanjsko razmišljam, ne da zanikam covid, ampak ga pozabljam in dejansko nimam v sebi tega strahu, celo premalo, ker je to potem dejansko lahko nevarno. Mislim, da zaradi covida, zaradi te meje dvomim, upam, da ne bo nastal nek nov film ali pa neko stvar. Mislim, ni me tako prizadel. Upam, še ima čas ta covid narediti svojo. Ne? Meje pa, zakaj je nastala moja meja? Nastala je zaradi neke druge meje, ki jo pozabljamo, ampak je bila prav v Trstu zelo močno občutena. To so bila leta 82-83, ko je Jugoslavija v polnem izvažanju kupcev na Ponte Rosso in smo tukaj, ko so se avtobusi, številni avtobusi tu ustavljali in je seveda dinar izginjal tu. Takrat se je Milka Planinc, pač predsednica odločila, da bo ustvarila depozit in to sicer ni trajalo ne vem kako dolgo, dovolj, da sem jaz na lastni koži občutila, kaj pomeni, ko ti zaprejo mejo. Tista meja je bila, mislim, da so me bolj prizadele politične meje. Zdravstvene meje nekako si pač mislim varujejo moje zdravje in zato jih sprejemam, političnih pa ne. In takrat so nas zaprli dobesedno, torej ta depozit je bil tako visok, da si ga ne moreš privoščiti in takrat sem prvič pomislila, kaj je doživljala moja mama, ko je 47. leta, par dni predno so postavili mejo iz varnosti, ker se je pač poročila, 12 kilometrov daleč v drugo vas, torej prostor, ki je bil vedno enoten in seveda potem ostala tam zaprta, torej ali kakorkoli, z kjerekoli strani, namreč pri meji sta vedno dve strani, celi 2 leti. Takrat me je prizadelo in tako je štartala moja meja. Velja, Martina, rivolgo anche a te la domanda che ho rivolto alla Nadia, una prima considerazione legata al libro di Marta Verginella. Volevo chiedere se anche il tuo vissuto, cioè se hai ritrovato anche un po' del tuo vissuto nel suo racconto, nel suo... Grazie della domanda, grazie dell'invito, naturalmente ringrazio prima di tutto Marta Verginella, per me è un onore stare seduta accanto a queste straordinarie donne e proprio da questo voglio partire per rispondere alla tua domanda, Igor, nel senso che ultimamente per ragioni personali legate alla mia esperienza sto approfondendo molto il femminile. Io penso che ricollegandomi anche alle tue osservazioni sul libro di Marta, le storie sono molto preziose, soprattutto storie di donne, perché ce ne sono sempre troppo poche in giro. Quel lato del cielo è sempre rappresentato troppo poco, quando in realtà è importante per la formazione di chiunque. Scavando nella mia storia personale legato al coronavirus, ho messo a posto la biblioteca di casa.
una biblioteca che è una biblioteca importante, perché come ricordavi io sono figlia di Marino Vocci, un uomo che ha studiato queste terre e naturalmente ha accumulato tantissimi libri. Nel mettere a posto questi libri ho scoperto che tutta la letteratura e tutti i libri che erano i miei libri prediletti in realtà erano libri che non erano stati scelti da Marino, ma erano stati scelti da mia madre. Per cui tante volte il cambio di prospettiva rispetto a dei pensieri, a dei stereotipi che uno si mette in testa è importante, e queste opere che Marta fa, io Marta la conosco da un po' professionalmente, personalmente da un po' di più, è stato proprio a Sconfinamenti, dove avevamo parlato dei testamenti femminili e di come passava la proprietà in una zona che è assolutamente vicinissima. Per cui penso che riscoprire queste storie al femminile sia molto importante, e sia molto importante prima di tutto per cambiare prospettiva. Per rispondere alla domanda relativa a che cosa ho riconosciuto qui dentro, uso una citazione di un autore che io amo particolarmente, che è Kafka, Franz Kafka, un grandissimo scrittore, che tra l'altro anche lui scriveva in una lingua minoritaria, perché lui, essendo cittadino di Praga, aveva comunque scelto il tedesco per le sue opere, per cui anche lì c'era una situazione di confini, il confine della lingua. E Kafka diceva che se lui dovesse recuperare la sua storia e il mondo girasse verso sinistra, lui dovrebbe prima percorrerlo verso destra per recuperare tutto quello che non aveva ancora avuto, e poi appena da lì partire per riscoprirsi. Io penso che in questo libro ci sono tante storie in cui ciascuno di noi può riconoscersi. Io ho avuto due nonne straordinarie, una che ha portato il Conte di Montecristo e il Don Chisciotte di Cervantes come i due libri quando è partita da Cittanova con la valigia di cartone per approdare a Trieste, per cui forse da lì deriva la mia linea amante della letteratura. L'altra invece era una grande panificatrice, in un capitolo si parla delle pancogole, sono quelle più famose, ma le donne che attraverso il loro lavoro e il loro saper fare hanno messo in collegamento mondi sono state fenomenali e molto importanti in queste terre, soprattutto perché hanno agito in quei piccoli limiti, in quelle piccole intercapedini che forse in qualche modo erano fuori dalla legge, per cui potevano mettere di più in collegamento mondi. E dall'altra parte mi richiamo ancora a Kafka per parlare della situazione che io ho vissuto con il coronavirus, perché è stata una situazione assolutamente kafkiana, e penso che non sia solo un'esperienza mia, ma di molte persone che in questi anni hanno avuto il piacere di riallacciare rapporti oltre i confini, perché da quando la Slovenia è entrata in Schengen questo confine noi sostanzialmente non l'abbiamo più vissuto, e il coronavirus ha fatto sì che invece questo confine tornasse su. Per chi come me lavora a TV Capodistria, è cittadino italiano e vive in Croazia, posso assicurarvi che ci sono state delle scene che sono assolutamente all'altezza dell'esperienza che Marta ha avuto con il Covid, andando tra l'altro a fare delle ricerche a Londra. Quindi Kafka in qualche modo ci va a nozze con questa risposta, perché ci sono ancora delle sacche di situazioni in cui speravamo di esserci liberati di confini mentali, confini di divisione tra i generi. In realtà io penso che non sia ancora così e c'è molto da lavorare, ma recupererei il senso femminile del saper fare, dello sporcarsi, permettetemi questo termine, dell'andare proprio alla ricerca del contatto tra le persone, perché in questo momento in cui è precluso è molto faticoso. A questo proposito vorrei soltanto evidenziare, e lo si legge bene anche nel libro di Marta, quanto è esasperato, no, il concetto di confine. Če pomislimo dobro, ta meja, ki nam je usilila ta situacija, ta epidemija, je nismo našli samo na meji med državama, smo našli na meji regije, dežele, občine, znotraj občine, svojega rajona na 500 metrov, celo svojega doma. Knjiga Marte Verginella me je mestoma nasmejala, je nabita tudi z ironijo. Naprimer epizoda, kako se sosedi tudi se dogovarjajo, kako deliti na varen način življenjski prostor. Vi ste rekli, da ste to se doživljali z velikim nelagodjem.
seveda, če ti pade del stropa v dnevni sobi v okolju, kjer misliš, da si zavarovan pred virusom, ni nekaj zelo običajnega, nekaj zelo izjemnega. Dobro, recimo, da secesijske hiše lahko pač ti pripravijo neko tako presenečenje, ampak spet recimo nič ni bilo napovedanega, ne? Nobenega reza, nobenega znaka. Ne? In seveda taki dogodki, in mislim, da pandemija je vse nas prisilila, da smo razmislili, ali vsaj upam, no, o krhkosti naše družbe, o krhkosti norm, ki nam omogočajo neko, bom rekla, neko dokaj lagodno bivanje in kako lahko je obrat zelo hiter in kako je lahko travmatičen in lahko kako je tudi seveda smrtonosen. Zdaj seveda mi smo se in naše zdravstvene ustanove in naši politični predstavniki so poskrbeli za to, da bi bilo naše življenje čim bolj gotovo. In vendarle v naših hišah, stanovanjih, ki bi naj bila seveda varna, večkrat so se izkazala za nevarna. Ne? In ne samo seveda v mojem primeru, ko je padel del stropa, ampak recimo nenazadnje sem jaz najbližje stopila v kontakt z osebo, ki je zbolela za covidom v lastnem stanovanju, ko me je soseda prišla obiskat, recimo. Ne. Skratka, to so, bom rekla, pripetljaji, ki jih človek ne more ne napovedati in se lahko samo potem bolj ali manj racionalno odziva nanje. Jaz mislim, da vsakdo torej jaz zagotovo sem imela možnost videti nek drug svet okrog sebe. Ne? In tudi to, da seveda nisem mogla dejansko dobro, do trga Svetega Antona sem lahko prišla še, ampak zagotovo ne čez. Ne? Ta občutek prepovedi je bil za tiste, ki smo živeli v mestih zelo hud, ne? In mislim tudi, da tisti, ki živijo na Krasu, so doživeli dokaj podobne situacije. Ne? Mislim, tu je razlika med Slovenijo in Italijo bila izredno velika in zato tudi občutki po mojem pandemije so bili. Ampak zdaj tisto, kar je zanimivo, seveda vsi mi smo se soočali z vprašanjem meje in seveda togostjo te meje, z možnostjo prestopanja in tudi v bistvu kršitve norm. Ne? In to so neka obča vprašanja, ki so se pojavljale v vsakdanjosti in ki se še vedno pojavljajo. Zdaj, koliko smo mi pripravljeni kršiti, spoštovati, ne? Mislim, da se moramo vse skozi odločati o tem, tudi danes, ko so postavljeni neki režimi na mejah, ko so postavljeni neki režimi recimo v bolnicah, vse povsod. Ne? In jaz lahko rečem, da sem izkoristila ta čas nedvomno za en tak razmislek in da sem povezala seveda tisto znanje, ki ga imam in ki je povezano, ne vem, z antropologijo, z nekaterimi deli, ki sem jih brala že zelo daleč nazaj, recimo zlasti ena taka moja ljuba avtorica je Mary Douglas, antropologinja, ki je v svojih študijah zelo opozarjala, bom rekla, to domeno, ne, ki jo mi imamo okrog telesa, okrog nevarnosti, njena knjiga, zelo znana knjiga nosi naslov Čistoča in nevarnost. Ne. V bistvu tu gre za en sklop norm prepričanj, ne, ki nam jih je ta čas postavil zelo v ospredje, ne, in ki so povezane tudi z ženskami in zdaj je seveda ena od niti je plačano hišno delo, ki sem ga raziskovala in ki ima zelo zanimive, bom rekla, značilnosti, ker je delo, ki je na meji med zasebno in javno sfero, ne, in ki je bilo vedno napol zakrito, sprejeto, a vendarle tudi bom rekla, težko normirano v vseh okoljih in tudi danes. O tem bomo še. Vprašanje za Nadjo.
spet se bom navezal na Martin odgovor. Ti dobro veš in vsi mi smo spoznali, kaj nam pomeni ta čezmejnost, imeti širok prostor, življenjski prostor, v katerem meja je nerelevantna. Zanima me, če to ponovno postavljanje meja ti silo v kršenje teh norm, ti, ki to čezmejnost doživlja že tako dolg čas. Govoriš o tej novi meji, covidni. Sedanji meji, ja. Ja, politične meje sem neštetokrat kršila. In seveda včasih, ko to ni bilo tako nevarno, ne vem, kako bi se obnašala takrat, ko je bilo to smrtno nevarno. Covidne meje je pa stvar res odgovornosti. Tudi ta postaja lahko smrtno nevarna, čeprav na drug način. Mislim, da gre tle za mogoče ne toliko ne osebni strah, kaj se mi bo zgodilo, ampak tudi odgovornost do vseh nas. Jaz mislim, da je to, vkolikor je to edini način, da preprečimo nekaj hujšega, potem mislim, da moramo biti pridni in spoštovati, in čeprav zgleda nemogoče, ampak zgleda, da smo vstopili v tisto fantašenco, v kateri smo verjeli, da je lahko samo v filmih. S tem v zvezi te bom še vprašal po tvoje, kako sta se državi, recimo Slovenija in Italija, torej odrezali v obravnavanju te naše specifike, čezmejne, obmejne specifike tukajšnjih ljudi? Zdaj? V zadnjem času, mislim zadnjem letu, v zadnjih 2 letih, ja, tako. Jaz mislim, da kot si že prej ti omenila, da sta mogoče vsaka po svoje, in ljudje, ki so na meji, naprimer je nevzdržno, da ne dovolijo, naprimer naša država, da ne dovoli, da kmet gre v svoj vinograd, ker ne okroža nobenega, ker njegov vinograd pač je na njegovi zemlji, in ki je tudi istočasno meja, pa se je to dogajalo. In je bilo kot včasih, ko so hodili delati v svoje polje in so naredili 3 kilometre, zato da so prišli pred hišo, ker ni bilo mejnega prehoda. Tako da te stvari v obliki se ponavljajo, postajajo, samo so razlogi drugačni. Jaz mislim, da je upravljanje mejnega režima je bilo katastrofalno. In mislim, da Primorski dnevnik je zavzel pogosto, treba reči pravilno, vsaj po mojem, pravilno držo. In tu, če merimo odgovornosti, zagotovo Slovenija je ubrala bolj neumne in slabše izbire. Mislim, od prvih, ko so postavili pregrade, hkrati je koronavirus, so ga prinašali smučarji iz južnotirolskih smučišč, pozneje so ga prinašali iz Bosne, iz Tanzanije, ampak važno je bilo, da je bila tu meja. In zdaj to je bilo nekaj zanimivega, seveda. Tisti, ki smo brali časopise in ki smo mislili, da se res postavljajo pregrade, ponekod so, vemo, da so postavljali tudi na gozdnih poteh neke kamne, mislim, res vsa zadeva je za moje pojme mejila že na malne norosti, ampak in na neki zabitosti. Ampak to, kar se mi je zdelo seveda zanimivo, da vendarle so obstajali načini, da vendarle potem ni prihajalo do nadzora. Tudi nedavno seveda vsi mi, ki smo bili v kontaktu in ki smo pač preverjali na raznovrstnih, bom rekla, mestih, uradnih mestih, kakšen je režim. Hkrati so krožile seveda po eni strani formalna zaprtost, po drugi strani pač informacije, vendarle, če greš na ta mejni prehod, tam ni nobene kontrole. Skratka, mislim, vsa zadeva neresna za neko resno državo. To je moja teza, ki izhaja iz opazovanja in seveda tudi prehajanja.
In mislim, da problem je, da se še vedno nadaljuje. Ne? In tu seveda, da ni bilo neke skupne režije, skupne režije ni bilo tudi zato, ker je večkrat, zelo pogosto ali najpogosteje Slovenija solirala. Ne? In mislim, da treba to reči in da odgovornost slovenskih oblasti, zlasti do območja, do goriškega območja, ne? Do vseh teh ljudi, ki so zaposleni v Italiji, živijo v Sloveniji ali imajo otroke. Jaz mislim, da tu je res bilo še premalo kritičnega duha in razgaljanja nekompetentnih slovenskih državnih oblasti. Tu pač ni nobenega opravičila, ker stvari bi lahko bile v boljši domeni. No. Pač, oprostite za mojo kritičnost, ampak iskoristila sem to priliko. Hvala za zelo jasne besede. Apriamo la prospettiva anche un secondo confine. Io sono molto d'accordo con tutto quello che ha affermato Marta. Io penso che questa situazione ci abbia fatto tornare molto molto indietro anche rispetto a rapporti di collaborazione che si erano consolidati negli ultimi anni, ma quello su cui vorrei riflettere, facendo tra l'altro un parallelismo con tutta la serie di belle storie che sono contenute all'interno di questo volume, è che secondo me anche questo coronavirus è arrivato come un altro dei tanti traumi che ha vissuto questo territorio, no? Cioè nel momento, io quest'anno mi sono occupata insieme all'associazione C01, che tra l'altro ieri pomeriggio ha parlato di traduzione di lingue. Mi sono occupata di un progetto rispetto al recupero della memoria della letteratura attraverso Fulvio Tomizza nelle scuole. No? Raccontare ai ragazzi giovani in queste terre per me è stata una grandissima sfida, perché ha permesso a me di riflettere che cosa vuol dire per me vivere in un territorio che ha attraversato costantemente nella mia memoria, se non da un confine, adesso addirittura da due. Io penso che queste terre si portino dietro dei traumi molto 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 importanti e il coronavirus è solo l'ultimo dei capitoli in cui delle persone comuni, come ricordava, che avevano bisogno di andare a lavorare la propria vigna, che si trovava semplicemente dall'altra parte di una linea immaginaria, non hanno trovato nessuna forma di rappresentanza in questo momento di coronavirus, ancora peggio del passato. Per cui io penso che tutti dovremmo porci il problema di riflettere e di elaborare determinati traumi, perché i traumi nella psicanalisi sono il processo primo che interpreta il nostro modo di essere. Trauma, rimozione, atteggiamento patologico. Per cui io penso che sarebbe necessario andare alla fonte di tutti questi traumi e il coronavirus sarà uno dei traumi che vivrà la mia generazione, per non parlare della generazione dei ragazzini che si sono ritrovati a casa a guardare costantemente la propria immagine. Nel libro di Marta c'è un bellissimo punto, perché sono contenute tantissime parti della vita di ciascuno di noi durante la pandemia, di quando durante una riunione di dipartimento fatta per la prima volta via Zoom, uno si vede per la prima volta nello schermo, non parla faccia a faccia ma vede la propria immagine riflessa e comincia ad avere tutta una serie di storture rispetto al vedere la propria immagine. Ecco, i ragazzi hanno provato questo trauma. Pensate, noi siamo persone adulte che comunque con la loro immagine in qualche modo i conti hanno fatto. I ragazzi che hanno 14, 15, 16 anni e che sono stati confinati nella loro casa, costretti a guardare la propria immagine annoiata mentre magari ascoltavano un professore. Ecco, io penso che questi sono i traumi, insieme a quelli della storia, che anche sono contenuti in questa bellissima narrazione parallela nel libro di Marta, sono dei traumi che dobbiamo in qualche modo affrontare per evitare che avvengano altre rimozioni e altri problemi un domani. E per questo bisogna fare, parlare, incontrarsi, cercare anche di esprimere, oltre alle storie, alle ricerche, chi è più competente e fortunato, ma anche tra persone comuni, ecco. Ni nobenega dvoma o tem, da bo potreben dolg čas okrevanja, ne? Po epidemiji, z tega vidika. Se bom vrnil k travmam in želim, da spet izpostavimo žensko specifiko, o kateri govori tudi v knjigi. Zanimiva v knjigi je točno ta usporednica. Omenjate mlekarice, krušerice, perice, torej tiste poklice iz preteklosti, torej ženske poklice, zaradi katerih so ženske prehajale tedanje meje, včasih tudi predvsem razredne meje, socialne meje.
Ampak usporednica z današnjim časom, kar smo pa lahko brali, kar smo našli potem v vašem dnevniku. Torej problematiko današnjih hišnih pomočnic, torej negovalk, recimo hrvaških negovalk iz drugih držav ali pa hišnih pomočnic iz Slovenije. To je nekajkrat v knjigi jasno poveste, da to je tabu tema, o tem se premalo piše in iz tistega vašega pisanja sem zaznal, da je pri vas tudi nek naboj, da bi to temo razgalili, da bi se ji lotili v vsej svojih razsežnosti. Torej, z tematiko ženskega dela sem se ukvarjala v številnih študijah, s tematiko ženskega hišnega dela, o njej sem pisala, sem napisala nekaj razprav, ampak najprej, ko sem raziskovala žensko delo v 19. stoletju in seveda, če vzamemo v pretres, v analizo prisotnost ženskih delavk iz slovenskega zaledja v 19. stoletju, najdemo seveda ogromno maso, množico hišnih pomočnic, ki je delala v Trstu, ki je prihajala z Goriške, z Vipavske doline, z Kranjske in tako naprej. Ampak vedno me je seveda zanimala so me vprašanja, ki so zadevale dojemanje tega dela v meščanskem okolju, ne nujno samo v meščanskem okolju, ker plačano hišno delo se je odvijalo tudi v kmečkih družinah. In zanimala so me vprašanja, seveda, ki so nastajala in ki nastajajo v odnosih med delodajalcem, ponavadi je delodajalka, in delavko. In tu imamo en cel kup nenapisanih pravil, ki se pojavlja pri tem delu in kjer nastajajo večkrat dvoumja, večkrat seveda solidarnosti, ampak tudi nesporazumi, ker je to delo nikoli ne more biti dokončno normirano, kot sem rekla, ker se ne da v tej zasebni sferi nikoli zares in ker seveda ta sfera pomoči, ki nastaja, je večkrat rezultat nekih nedorečenih domen. Tistih, ki potrebujejo to pomoč in tistih, ki seveda opravljajo to delo, seveda večkrat, mislim, celotna ta sfera se mi zdi zaradi teh aspektov zanimiva. Zdaj seveda ta trg delovne sile je bil v preteklosti zelo jasno definiran, vse do padca, torej do razpada Jugoslavije, šlo je predvsem za slovenske delavke, ki so prihajale iz Krasa, iz Istre. Po priključitvi nekaterih vzhodnoevropskih držav v Evropsko unijo se je ta trg dela pri nas zelo spremenil in vendar ohranja neke tradicionalnosti, da ženska delovna sila, ki se zaposli v domači sferi, prihaja v Trst vsekakor iz vzhodnega zaledja. Danes ne samo iz Slovenije, veliko manj iz Slovenije dejansko, ampak predvsem Srbije, z Bosne, delno iz Hrvaške, nenazadnje tudi iz Hrvaške Istre. In ta sfera, ki zapolnjuje nek manko socialne države, je podvržena seveda raznovrstnim mehanizmom, nenazadnje lahko rečemo nekim mrežam, ki delujejo, ki formalno niso vidne, ampak tisti, ki se mora in ki je prisiljen se soočiti lahko rečemo s tem vprašanji, ki zadevajo hišno delo, negovanje na domu za ostarele in tako naprej, ugotovi, da tu je nek cel svet sive ekonomije, ki ga, torej bom rekla formalno, javno ne vemo, kako je velik, kako je širok, ampak dovolj, če nekdo seveda od nas ima potrebo, da se posluži tega dela, potem razume, da je ogromen. In je v rokah ženskah in mislim, da celotne domene so med v glavnem, seveda zdaj ne nujno, ampak pretežno gre za ženske domene. Ampak bom rekla, to je tematika, ki jo mogoče bom enkrat obdelala na drugačen način, tako da tu sem jo samo nakazala.
ampak ki je bila nedvomno izredno zaznamovana s vprašanjem mej in tu ne samo na tem obmejnem področju, kjer so umanjkale tiste številne gospe, ki so prihajale z Goriškega krasa, z Istre, ampak kjer so bile zadržane v tem mestu negovalke recimo iz Srbije, iz Romunije in se niso celotno obdobje lockdowna se niso vračale na svoje domove in niso mogle opravljati tiste sezonske ali mesečne mobilnosti, ki pa je v centru teh mrež. Skratka, gre tu za nek svet, ki je zelo malo, ki obstaja, nekateri dobro vemo, kako funkcionira, ampak ki ni zaznan in ki je tu pa tam še omenjen, ampak zelo površinsko tudi strani sindikatov. V zvezi s tem, po vaših spoznanjih, obstaja neka etnična meja torej med temi hišnimi pomočnicami, ki prihajajo v glavnem iz slovanskega sveta ali bivših držav, ali tudi Italijanke prav zaradi povečane bede se spopadajo s temi poklici? Jaz mislim, da tu gre za neko socialno mejo. Hišno delo postane zanimivo za tiste, ki se znajdejo v težavah, finančnih težavah in ne glede na svojo izobrazbo, ne glede na svoj izvor in ki lahko pridobijo resurse za preživetje ali pa za izboljšanje svojega življenja na dokaj hiter in hkrati seveda tudi zahteven način. Recimo, če pogledamo, pred kratkim sem imela stike z gospo, ki je bila tehnik v Beogradu in ki je upokojenka, občasno opravlja poklic negovalke, ker ji seveda 10-dnevno bivanje v Trstu omogoči pridobitev sredstev, ki so 3-krat večja njeni pokojnini. Skratka, gre za izkoriščanje nekih razlik v dohodkih, ki je prej bila seveda značilna samo za bližnje slovensko zaledje in Trst oziroma Gorico, zdaj pa gre v bistvu tudi zaradi možnosti mobilnosti z organizacijo, mislim, tu imamo celo organizacijo prevozov, ki funkcionira in ki gre pač iz Bosne, Srbije in lahko še dlje. In zanimivo, da so te mreže avtonomne, ki se ne poslužujejo agencij, potem imamo seveda agencije, ki novačijo na drugačne načine in spet tu so zelo velike podobnosti z 19. stoletjem. Ampak jaz mislim, da zdaj nimamo tu, če odgovorim na to vaše vprašanje, nimamo neke jasne etnične meje, kajti obubožanje nekaterih, enega segmenta tudi italijanskega prebivalstva pomeni seveda, da tudi en del ženske delovne sile išče na tem trgu plačanega hišnega dela oziroma pomoči, išče zaposlitev. Bom šel k koncu tega srečanja, smo že skoraj izčrpali naš čas. Če želite, lahko postavim še eno vprašanje te vrste, recimo malo sklepno, kaj nas je izučilo to obdobje. Nadja, praviš, da morda ni še dovolj gradiva za film. Ja, mogoče, ko vas poslušam, se bo kar kopičil. Ne, jaz bi mogoče tle sam dopolnila, da jih čutim skoraj te nove dekle, kot nekakšne nove tudi Aleksandrinke, kot sama praviš v knjigi, tudi one so šle za veliko večjo plačo, kot bi lahko jo dobile v Gorici ali pa Trstu. Zato je bila ta odločitev za daljša potovanja. In tako se mi zdi, da tudi vse te ženske, ki prihajajo iz oddaljenih slovanskih krajev, malo sličijo na to. Mislim pa, da kljub temu, pač če gledamo v preteklosti, verjetno se zdaj socialna situacija spreminja, ampak vendar je to veljalo, je bila tle tudi socialna in istočasno etnična. Mislim, v glavnem, če gremo, Slovenke so hodile delati v Trst. Jaz verjetno bolj malo Italijank je hodilo, ne bi hotela... Furlanke so hodile. Furlanke, ja. Smo pa spet tudi pri meji podeželje mesto,
mogoče tisto, ki je najbolj odločno. Ne? Iz podeželja prihajajo v mesto. Zelo zanimiva v tvoji knjigi, ki praviš, da še ni raziskana in to pa me zanima, je pa ta migracija v italijanska mesta. Ne samo v Aleksandrijo, ampak v vsa Rim, Firence, Milano. Ne? Tja so prav tako hodile ženske, bolj iz hribovskih krajev, se mi zdi, pa Furlanke. Pa. Ja, moja sodelavka Petra Testen to je malo raziskala, ta migracija, ki se je odvija tudi v Neapelj, ne nazadnje, mislim, tudi nekatere krašovke so hodile, so preživele del svoje delovne dobe v Palermu, ne? Ampak ta fenomen ženske migracije je težje ga preučiti, ker je ostalo zelo malo dokumentacije, nekaj več recimo iz Benečije. V Benečiji, zlasti v časopisju, je ta fenomen je bil zabeležen, ker iz Benečije, iz Beneške Slovenije so hodile bodisi v Turin, bodisi v Rim in tam je časopisje in nenazadnje so nastale tudi nekatere raziskave v beneških diklah, ne? Ampak medtem ko iz tega našega območja ne. Zdaj, jaz v zvezi s tem bi še nekaj samo povedala, da jaz ne spadam med tiste avtorice, ki nujno v teh ženskih figurah vidi nujno žrtve. Jaz mislim, da so stvari dosti bolj kompleksne in da je ta del, ne, mislim, tega dogovarjanja, teh mej, ki nastaja v tem delovnem razmerju, da je kompleksen, ne, ker v knjigi omenjam svojo teto, mislim, to je bila mamina teta Pirina, ne, ki je bila Aleksandrinka, ampak ona je obogatela v Aleksandriji in je potem kupila lahko gostilno, ki bi šla sicer na boben. Ne. Tako da pri vseh, tudi pri teh ženskah, ki so, nekatere jih ne omenjam, ne, mogoče tudi zato, ker so bile res mejne v svojem tihotapljenju, pač iz širšega sorodstva, ne. Ker so tihotapile marsikaj, zdravile za partizane, ampak potem tudi kakšno dragocenost. Ne. Tako da, mislim, bom rekla, tu gre za neke fenomene, ki jih treba po mojem na zelo kompleksen način brati in gledati seveda, kako je bila meja tudi resurs, ne? Kako je meja ni bila samo zapreka, ampak tudi kako je bila v bistvu vir nekega, zdaj uporabim to besedo, recimo bogatenja, opolnomočenja in tako naprej. Če pomislimo, meja ob reki Idriji, naprimer, pred Prvo svetovno vojno, mislim, tam je ustvarila gospodarstvo. Pa še nekaj bi dodala, da tudi, da ne smemo gledati spet dekle, ne, se mi je žal, ampak jaz, naprimer, mogoče to povem, kot Slovenka. Ko sem učila v Gorici na šoli, so me moje kolegice spraševale, če poznam kakšno žensko, ki bi prišla delati, ne. Pa sem se malo zanimala, na kraj pameti mi ni prišlo, da bi se jo tudi jaz prvoščila. Ker pri nas je bilo to nekaj nepojmljivega, da bom jaz imela eno, ki mi pride delati, to je nemoralno, jaz izpadem kot, mislim, nesposobna, ker ženska mora biti pridna, mora pač vse narediti, ne. Na kar se mi zgodi, da moja soseda iz nadstropja spodaj pravi, da bi pa ona le šla delati, ne, očitno je. In jaz takrat pomislim, pa čakaj Marta, ne, sva bile, in zakaj ne bi ti prišla eno nadstropje gor, namesto da greš jutri s kolesom v Gorico? In sem si prvič prvoščila gospodinjsko pomočnico in bila presrečna in ona in tako dalje. Ampak hočem reči predsodek, ne. Tudi danes, naprimer, mi pridejo pomagati dekleta, ki so izobražena, sposobna, kam je žal zanje, da nas ves njihov čas posvetuje svojemu osnovnemu delu,
ampak jim zelo prav in ta dohodek niti ni tako majhen, ne? Ker v bistvu, kot si prej rekla, razmeroma na hitro, brez kakšnih komplikacij, zaokrožijo pač ta družinski proračun. Ne? Tako da, ja, da ne govorimo pa seveda še v preteklosti o drugih svobodomiselnih idejah teh žensk, ki so pač šle v svet. In to je gotovo veljalo. Hvala. Če sem zašla. Ja, bi rad zaključil ta krog ugotovitev z vprašanjem za Martino v prostem v zvezi. Verjetno tudi vi poznate, živite na Hrvaškem, omenjeno je bila prav to žensko delo, ki prihaja k nam iz Hrvaške. Kako pa je na Hrvaškem se to doživlja? Questa è una bella domanda, nel senso che con il lavoro che faccio io con queste realtà di cui stiamo parlando e di cui abbiamo parlato fino ad adesso non entro molto in contatto, se non per motivi personali di amici, di madre, di miei amici che vedo normalmente e che fanno avanti e indietro. Come è stato detto in precedenza, questa categoria di lavoratrici e di lavoratori durante questa pandemia non è stata minimamente considerata, nonostante fosse forza lavoro molto importante per questo entroterra, per cui io non mi arrischio a fare considerazioni su questo, ma proprio perché non ho grandi competenze, non ho grande esperienza a riguardo. Però vorrei fare un'ultima riflessione finale rispetto anche a quello che ho sentito e che io penso che vedere queste terre attraverso altre prospettive, che possono essere le prospettive femminili, le prospettive di chi arriva dalla campagna in città, di chi porta dalla città alla campagna cose nuove. Non dobbiamo mai dimenticare che, soprattutto nel pensare alle lavoratrici dell'Ottocento e del Novecento, portavano ma riportavano anche indietro. Per cui questo tipo di lavoro e di questa prospettiva femminile secondo me è molto importante per comprendere la quotidianità della nostra vita di confine, perché se noi non consideriamo questi tipi di testimonianze, questi tipi di esperienze, rischiamo di finire negli stereotipi, no? Negli stereotipi di un mondo comunque maschile e molto potente. Io credo, rispetto alle mie riflessioni nell'ultimo periodo, invece che la prospettiva femminile e soprattutto quella delle donne che lavorano e che quindi, riprendo il senso del fare e non del parlare, sia preziosa perché ci permette di cambiare prospettiva. E io credo che per leggere la storia di queste terre il cambio di prospettiva e l'esperienza dell'altro sia un dato fondamentale che altrimenti non ci permette di leggere quella complessità e quella bellezza che abbiamo davanti, perché magari ci sono dei confini. I confini della lingua, ad esempio. Io ringrazio il traduttore che in sala oggi ci ha permesso di dialogare ad alto livello. Ecco, dovremmo essere anche noi un po' contrabbandieri di prospettive altre. Ecco, se il confine ci ha insegnato qualcosa è che si può contrabbandare. I confini sono sempre stati luogo di contrabbando. Io stessa sono stata contrabbandiera, come penso qualsiasi persona abbia vissuto il confine. Figuriamoci le donne. E da questo punto di vista bisogna contrabbandare prospettive altre per leggere diversamente l'oggi, lo ieri, ma soprattutto il domani. Mislim, da... Mislim, da iztočnic za krajšo razpravo ne manjka, torej vam beseda. Ksenija Dobrila že ostaja. Torej, hvala, dober dan, lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali povabilu Zveze slovenskih kulturnih društev, Slovensko kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Hvala današnjim gostjam in koordinatorju. Dovolite mi, da izrazim svoje zadovoljstvo, ker je dogodek, ki ga soorganizirano, posvečen zelo aktualni temi, meji. Meji, s katero smo se kot krovne organizacije zelo dosti ukvarjale že od takoj začetka in takoj zaznale, tako kot je povedala Marta Verginella, odtujenost, oddaljenost upravnih centrov,
do ljudi, ki živimo ob meji. Takoj smo se pridružili vsem akcijam, naj omenim apelu filozofov Castaldija in Iraritija, Evropi naj zaznav zdravstveno urgenco in naj kaj naredi, da se pretočnost meja ohrani, nešteti sestanki, pozivi vladam v Italiji in Sloveniji, da ohranijo mobilnost tega prostora, ki smo ga tako zavzeto šivali in povezovali. Mislim, da je izbrana tema prinesla na dan vse, tudi te covidne meje, o katerih je spregovorila režiserka Nadja Velušček v normah in pravilih, ki so nas zaznamovale in ustvarjale travme, še zlasti pri najmlajših, kot je tudi Martina Voči, novinarka, o tem zelo spretno spregovorila. Mislim, da je tudi delo, ki kdor ga je imel možnost prebrati, knjiga, monografija, ki jo prebereš, kot je marsikdo rekel, na en dih, ker je posebna, je prepletena z osebno naracijo in se je tukaj avtorica Marta Verginella res izkazala ne samo kot zgodovinarka, raziskovalka, rigorozna znanstvenica, kot jo poznamo v svojih delih, ki jih je tudi Igor Devetak prikazal na začetku uvodoma, ampak predvsem kot pisateljica neposrednega sloga, ki govori o nelagodju, o stiskah, v katerih smo se vsi prepoznali. Tako hvala vsem, ki ste danes sooblikovali ta dogodek. Dovolite mi, da še naj izrazim tudi zadovoljstvo, ne samo nad današnjim eventom, ampak tudi nasplošno, kajti kot narodna skupnost smo v zadnjih tednih zabeležili pomembne pomembne kulturne in družbene dogodke, kar pomeni, da prihajamo ven iz neke zelo temačne dobe, ki nas je zaznamovala na družbeni in individualni ravni. Razlog za zadovoljstvo je tudi hvaležnost, ki gre Zvezi slovenskih kulturnih društev, da je zmogla v tem času premagati vse ovire in organizirati ta roj dogodkov, te utrinke kulture, umetnosti, družbenega poglabljanja, tako da smo ponovno na okopih razsvetljenstva, tako kot je včeraj o tem mladini spregovoril filozof Dolar, tako da prežarjeni z neko pozitivno energijo stopamo obdobju, ki je pred nami. Tako še enkrat hvala današnji temi, ki je spregovorila o naših prednicah, o krušaricah, o hišnih pomočnicah, o pericah. Vsakdo je imel od nas tukaj neko prednico, ki se je ukvarjala in je oblikovala tudi trg dela in s svojo podjetništvom, s svojim znanjem pridobila vse resurse za svojo družino, ampak tudi za ekonomijo okolja. Tako še enkrat hvala vsem vam in predam besedo še ostalim. Prosim. Dobar dan, buongiorno. Jaz bih se hotela zahvaliti, namreč jaz sem tukaj angažirana v politiki, sedaj se prav verjetno zahvaljujem Marti, ker in v tem obdobju, ravno kar v tem obdobju COVID, ker smo doživljali pandemije, covidske pandemije, so prišli na dan vsi ti problemi, ker niso samo ženske in meje, so tudi
recimo jaz imam 2 hčerki, ki obiskujeta šole, imajo veliko sošolk, je tudi stanujejo v Sloveniji. In torej prihajajo dnevno v šolo v Trst. In ta pandemija je zaprla meje in niso mogli prihajati, ko so bile lekcije recimo v šoli, niso mogli prihajati. In prav v tem je prišlo na dan, da so veliki problemi, kar se tiče prevozov. Ni prevozov, recimo nekateri iz nekaterih vasi, kakor v Lokvi, ki prihajajo z Lokve v Trst, ni nobenega prevoza. Morajo jih starši pospremiti v šolo. Torej jaz mislim, da prav ta knjiga postavlja težnjo na te probleme, ki imamo mi na mejah. Bi se mogli bolj ukvarjati z občinami, ki so blizu, Trst, Sežana, Komen, tako tukaj okoli. Medtem ko sedaj smo vsi zelo, delujemo vsi samo v svojem ozemlju, striktno in ne gledamo, kaj se dogaja tukaj okoli. Torej upam, da to bo samo povod tudi da se boljše razvijamo. Hvala. Samo en kratek komentar. Jaz mislim, da je bilo okrog tega veliko nemoči in nesposobnosti tudi reagiranja, ker so enostavno umanjkale tiste vezi, ki so bile v preteklosti, v javnosti, tisti tkivo, ki je pomenilo, seveda, ki je nastajalo zaradi srečevanja, zaradi bom rekla, ne nazadnje obiskovanja določenih okolij. In ta nemoč je dejansko bila v ozadju seveda vseh teh staršev, ki niso, ali pa tudi prepisov šol, ki so se zgodili, da so bili otroci prepisani. Mislim, skratka, tu imamo eno celo serijo fenomenov, ki niso bili detektirani in na katere se ni pravilno odgovorilo, ker je seveda center samovoljno odločal po svoje. Če ni drugih odziv, je še? Je, odlično. Grazie a tutti perché questa presentazione è stata molto importante secondo me per alcune riflessioni. E cosa mi porto a casa? Mi porto a casa che questo periodo ci ha permesso di prendere consapevolezza anche di confini, non solo quelli sanitari, politici, di genere che avete per l'appunto toccato, ma i confini anche di certi stereotipi. E l'importanza di prendere consapevolezza di questo, secondo me, è una ricchezza che ci possiamo portare dietro da questa esperienza. Certo che non è banale farla passare ai ragazzi, a quelli che sono più giovani, perché appunto immagino che per loro sia molto più complicato gestire il trauma subito. Mi è piaciuto tantissimo di Martina il commento: dobbiamo essere in qualche maniera contrabbandieri. Per me è questo un messaggio importantissimo, perché mette in luce non il subire quello che ti arriva, ma il diventare protagonista poi del quotidiano, proprio interpretandolo, vivendolo appieno. Quindi grazie a tutti. Velja. Ozaveščenje povzroča reakcije, povzroča dejanja, torej hvala lepa za ta dragocen prispevek k ozaveščenju, znanju. Še enkrat hvala in pozdravljeni.